abantu baminto ba Kenya ngima na Kisii county na Nyamira asama leta yongoro ko mweshimiwa Nsalimaje usibrani nyamwe goli oyo kubori bochume nyali bali chacho yo kwera side chanda kaso abatuga nfire cyali Bangladesh lakini egendo cyanda yataga igali tukulia lero na mangana aba MCA ba Kisii county bali barangiri ku ne president yeto 2027 Fred Okengo Matiang'i babugate bosonga ase bio scheme bagonya gukwana intu toko ni mweshimiwa Fred Okengo Matiang'i abande baito tabugate no namba chaito abande baito ntubugate no namba yae lakini egenjo Kenya yasirire twarere no muntu rakonya Kenya yaitega ko no mweshimiwa Fred Okengo Matiang'i igoto sacrifice tikuru chinkoro chaito tamuoni lakini kwanya kanyora aba MCA abo mweshimiwa Fred Okengo Matiang'i akore meeting na barabwo bagochaka kokwana nego barangiri ku bakegwere 15 Matiang'i tabwati kibeza chinde aratwe aba MCA bande ikonde tekurani aba MCA abaya bali bakwatolita aba MCA abaya bande barangiri ku je meeting eyu banya kwatolita lya mweshimiwa Fred Okengo Matiang'i ku constituency cyabo chiwadi cyabo no nasini ikonde tekurani mweshimiwa bagaka omweshimiwa Mutume omweshimiwa yoiga machogo yokurukuna lieta lya ajire omweshimiwa machoge gaiga Ogembo omweshimiwa Baratiso oyo koni Matiang'i atarani aba MCA babande banya kwatolita lieta lya Matiang'i no litikelimo untu no mogusi na Kenya ngima igoto koni Matiang'i ntoli after money ege ntu tomanye tena Matiang'i ngi akorte karani nge Minister of Education ngi Matiang'i akorte karani nge Interior ngi Matiang'i akorte Kenya yaito twerwete kurujin koro chaito abande baito na toliga iko na alengandi samumani ngi nalinge kenyoro gitu na alengandi samumani ekien wetera Matiang'i ni morote kina zari kire kien lero no mokungunyu ametena ro kongura nyombe genjo ngo itukuro ya Matiang'i ndoli after money iko tora after Matiang'i kobe president ya Kenya akonye gusiye ito kipara chije kisukuru chije abana baito banyore kibazari basome chinyakitali chingia etown yaito ya Kisii town ya beno ne city kwayo kanyara ba MCA bachiro ba complain na bamweshimiwa Matiang'i tabwati beza ne 15 akoba chibeza na ne 100 batagete ndomanyete mo bwate birangale byoko kana state house muchiko chibeza genda muoyi lakini ndu no mogusi bali to kon Fred Okengo Matiang'i yuto igweto bekara ba MCA abande bakurangirwa abande batanya gwatero lieta lya Matiang'i barangiri kubaje gukora press tutamanyeti no ngaki abande bakogenda ka abande bakogenda ka batari kwirana batari kwirana abande babeire one time muna Ruto bakogenda ka nane kwanya kanyona bakogenda gukora meeting nane baje gusalia mareta bosongana mweshimiwa Fred Matiang'i tabwati besa igote teko badia abantu baminto ni manyete state house mulikirite aba MCA abaiga ndu abande babo tokoni Matiang'i ndobwati no namba yae abande baito ntomanyire no kumanyi lakini gotokoni Matiang'i genje tomanyete gasi akortengia ndomanyete aba MCA bali barangire tukuchu mweshimiwa Fred Matiang'i ninga abande babo bakogenda omweshimiwa Matiang'i toko tena aba MCA bali mbagotisiera aye no mogusi no mokenya mogimokurangeri bagusi gongo genda matanga botuka matanga ngogenda nakogenda abagusi abangi nabagaka igo bagwanjete abande babo go baigwete na bacha bakurugere bacha bugo bamenya ororo egenjo bagwanjete ndoji gwanje mekone mesirini onyage kogenda iga in 2 weeks from now ngojindo kurwa mwerekeo intubu na bagusi ndoli jokes koliyo brayo boiga igoto minute kerto ko tela Fred Matiang'i for president igoto minute tani moje za tokora na Fred Matiang'i tani mogusi yo moleta Fred Matiang'i no mokenyo moleta iyonda toko tela abantu baminto unandeiga timanye bitu kona akwe timanye bitu kona ngentu lakini gongo ngentu ngo ya Fred Okengo Matiang'i lakini onya individual abantu bali bara Fred Matiang'i bamuonjo kana ine muri after kulilio mweshimiwa Fred Okengo Matiang'i in next 2 weeks from now ngojiande ko kwana marieta ya abantu bali muraso mweshimiwa Fred Okengo Matiang'i mororo ko mungaina ne tikura moko morigeri mwanya gwatura lieta lyaba na matanga no nyina se moko bera nyomba ya ino mwanya kwana Matiang'i na president ngojinde ko ruwa mwerekeo ngakitoko kogenda ko chimotu ngakitoko ko liyo president dio keto ko Fred Matiang'i go to mine tina no president tagete keto ko Fred Okengo Matiang'i go to mine tina na Matiang'i ningo Matiang'i ndubu na bagusita libesa tagete tonya gwakara Matiang'i jikura Injego ngwe sacrifice ne bibi yane mbege teke kan. Minyo kanyo zingi 100 yane. Isuwa matanga, isuwa mekutano, ngoni mweshimiwa Fred Okengo Matiang'i.
talibesa ngwakanu anya Fred Matiang'i agotemera chibesa tene na thani na gotemera chibesa noane namba ya timbwati noane namba ya natabwati lakini igenjo manyete Fred Okengo Matiang'i nabagusi baitabire bonse pi naba mzie bande bara bagaje koino mugabana Simba Arati mugabana ito Simba Arati Kisii County baganya kamadena ya to to state house bagoje isiko bakwana magana mao badana ya ngabana to to state house na ane ni moko motebi iwanda to yo mheshimiwa excellency mheshimiwa Simba Arati aba MC aba igabande go bakongaina isika ba okwane njere ngago ninje ne isikango sikise ground lakini bagoje buogo bagoje bisi yago baja kote ya mangana na to state house iko ba kongaina bagoje isika banda bate bana ya yambara kote yo state house iko nda to yo mheshimiwa Fred mheshimiwa governor Simba Arati aye twaro muzimamo yo gobuno bwate igo na ndu no mogusio muntu to bwate igakuru ko mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i aba MC aba gatonya ko batrust mono aba MC abantu ninga bagoki abantu bakanira ze ground umugaba nanto gwanye tana ndo gosigete aba MC aba to batrust abandi babo ninga bagoki nege ndo kende inde munenza limaje ekenyoro yase ito ninja narenge kieni lakini wetera kwani mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i moroje ji arama mbugate ngotura ni wobo tukobo gimango ngentunde lakini tingo jikwa bwase bindebyo oikango ni mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i baka to make sure esabari igato bwate Matiang'i osore state house rutochireka lakini omugambi Matiang'i aba MC abagambi abanda abajumba abago tana turabarangeri mbago tisiera mbako boy esabari etwachakire aba Kenya igo bago tagete mbali after money chibesa chia wire ngo bwate I'm not after your money omwesimu Fred Okengo Matiang'i I'm after ngakyo Kenya yaiteko ba Kenya ngiya ngaki Kenya yiga abana baito bagutuka ko ngentu ngaki Kenya yaito abana baito bagutuka kunyara ngaki Kenya yaita abana baito bakoenda ji school ngaki bazali yakanyora kana mapema ngaki abana baito be university bakanyora help ngaki chibara chito chiko babuya ngaki abantu baito bakolendu Kenya yiga banyora na tubwate kiro muntu na bwate freedom of talking taliyo ngemuntu karago kuana ko ngentu igo omwesimu Fred Okengo Matiang'i anya mogo chikogendera iga abantu bali mona zeti mu mwesimu Fred Okengo Matiang'i indugo draft mwesimu Fred Okengo Matiang'i lakini abantu bandi go barafuta money yote tukura ni timu yetu ya diaspora abana baito baba kwa ni dollars aso go tikatinga kichia ino ko ikaranza ko atendie mekutano yo mwesimu Fred Okengo Matiang'i na kwetole ana ngo basoki ngo bosavote mwana mwesimu Okengo Matiang'i abe sabari iga yo kabe president lakini ndo kuwanje mekole swega tiaye ko musari chikura yo ko abana bali baminto bali ya sibora babo mochwelia abana baita bange aba machoga abanyali bali abageka abanyamira abagetutu abanjali abanda ababonze bi mwatere ndo ko abana yaya wekamazo ke abanda baito ba mu ya sibora musaboti mwesimu Fred Okengo Matiang'i yendere ko musaboti lakini igwanda ke temotene ni montebi aba MC abega barangiri ko juwo mwesimu Fred Okengo Matiang'i mbare ngabanya ko tenena bata ngaki Kenya yaito omuntu to bwate igakuru ko mwesimu Fred Okengo Matiang'i udati ko mwesimu abagaka omwesimu wa mutume omwesimu wa paradiso na aba mwesimu abande nebire ko Nyamira babere aba bande bonzi bi mbanya ko na mwesimu Fred Okengo Matiang'i na abande babo ninga bagochi ndu abande ko to gwetole antu anya konyora kende to gwe sacrifice chibesi to konyora chinge tuani omwesimu Fred Okengo Matiang'i igongo ya omwesimu Fred Okengo Matiang'i ekerego to koli talibo gabana bwa Kisii County talibo gabana bwa Nyamira talibo gabana bwa Kisumu talibo gabana bwa Kakamega talibo gabana bwa Nairobi igoto koli yobo president bwa Kenya buyamano nyaza tikabaseni tikatoka ndako support omwesimu Fred Okengo Matiang'i lakini in next 2 weeks from now ninjukurwa mwerekeo asabanta abasara unde kyo mwesimu Fred Okengo Matiang'i batali kama konya kende ninjukurwa kama lietao buyamano nyaza tikabaseni